Pre par godina počeo sam da se bavim amaterskim filmom, zovem se Želimir Živnik, a pretprošle godine radim filmove na širokoj traci, kratkometražne filmove. Do sad sam napravio 3 kratkometražna filma. Prvi se zove Žurnal o omladini na selu Zimi, drugi se zove Pioniri maleni, mi smo vojska prava, svakog dana ničemu ko zelena prava, treći posljednji zove se Nezaposleni ljudi. Ove godine po prvi put je prikazan musical Kosa. Katharine Hepburn je dobila Oscara za glavnu ulogu u filmu Pogodi ko dolazi na večeru. Ubijeni su Martin Luther King i Robert Kennedy. Radikalna feministkinja Valerie Solanas pucanjem iz pištolja je ranila Andyja Warhola. U glavnom gradu Meksika tamošnja vojska je masakrirala na stotine studenata i demonstranata samo 10 dana pre otvaranja olimpijskih igara, koje su se održale kao da se ništa nije dogodilo. Širom Evrope dolazi do velikih studentskih demonstracija. U junu 1968. godine studentske demonstracije su se odigrale u Beogradu. U noći 2. na 3. jun došlo je do čarke između brigadista i studenata u blizini studentskog grada, što je izazvalo intervenciju milicije. Sutradan studenti su krenuli u stari deo Beograda, a milicija ih presreće kod nadvožnjaka i prebija. Doneta je rezolucija studentskih demonstracija protiv socijalne nejednakosti, nezaposlenosti, birokratije i lošeg stanja na univerzitetu. Središte pobune bilo je na Filozofskom fakultetu, a univerzitet je preimenovan u Crveni univerzitet Karl Marx. Predsjedništvo konferencije Saveza studenata Jugoslavije podržava većinu zahteva studenata i osuđuje brutalnost milicije i pisanje štampe. Nedelju dana od početka pobune, drug Tito u televizijskom obraćanju poručuje da su studenti u pravu, a studentski protest je završen 2 dana kasnije. Tu svoju grešku mi sagledavamo. Ja smatram da je to stvar sada da se ispita, a mogu da kažem da sam sretan što imamo takvu omladinu koja se pokazala zrela, koja je 90% naša, socijalistička, ne da se trovati. Ja se još jedan put obraćam studentima. Možda će mi trebati pomoć. Pa čak što više, ako nisam sposoban da rešim to pitanje, onda ne trebam biti više na tom mjestu. Početkom ove godine Tito je otišao u zvaničnu posetu Afganistanu, Pakistanu, Kambodži, Indiji, Etiopiji i Egiptu. Tokom boravka u Kambodži, princ Norodom Sihanouk izjavio da je kambodžanska policija rasturila kinesku zaveru za atentat na Tita. A Sihanouk i Tito zajednički su uputili podršku Severnom Vijetnamu i Vijetkongu. U aprilu Tito odlazi u posetu Japanu, Mongoliji, Sovjetskom savezu i Iranu. Jugoslavija i Zapadna Nemačka obnavljaju diplomatske odnose posle više od 10 godina, tačnije od jugoslovenskog priznanja Istočne Nemačke. Ubrzo nakon toga, nemački kancelar Willy Brandt dolazi u posetu Jugoslaviji. Potpisani su prvi ugovori o stranim kapitalnim investicijama u SFRJ po zakonu donetom prošle godine. Tako je Crvena zastava sklopila sporazum sa italijanskim Fiatom u vrednosti od $10 miliona, a kasnije tokom meseca Celje Cink potpisuje ugovor sa jednom istočno-nemačkom firmom. U Beogradu je održan sastanak predsjednika Tita sa predsjednikom Rumunije Nikolajem Čaušeskuom, odakle je upućena snažna poruka o nemešanju unutrašnje stvari drugih država povodom sovjetskih pritisaka na Čehoslovačku. Ubrzo nakon toga, jugoslovenski ministar spoljnih poslova Marko Nikizić boravio je u Pragu gde podržava čehoslovačku politiku. Par mjeseci kasnije i Tito odlazi u posjetu Čehoslovačkoj neposredno pre invazije Varšavskog pakta. Nakon ovoga, u Beogradu je održan protestni skup, podignuta je borbena gotovost, a počeli su da stižu i pozivi na vojne vežbe. Ove godine donet je Zakon o opštenarodnoj odbrani i društvenoj samozaštiti, čime se formira teritorijalna odbrana. RTV Ljubljana po prvi put emituje večernji program na slovenačkom jeziku.
Na sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine muslimani su po prvi put definisani kao poseban narod. Takođe u to vreme predloženo je da se naziv Jugoslovenske pokrajine Kosovo i Metohija skrati u Kosovo, kao i da se upotrebljava etnonim Albanac umjesto etnonima Šiptar, ali i da službeni albanski jezik na Kosovu bude isti kao onaj u Albaniji. Mehmet Hodža izjavljuje da ako 370.000 Crnogoraca može imati republiku, može i preko 1.000.000 Albanaca na Kosovu. A na sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, književnik Dobrica Ćosić izjavljuje da se na Kosovu vrši teror nad Srbima, kao i da kosovske vlasti ništa ne čine da bi to sprečile. On kritikuje položaj Srbije u SFRJ, dok istoričar Jovan Marjanović kritikuje stvaranje veštačkih nacija, poput muslimana i Crnogoraca, a Centralni komitet se ograđuje od ovih stavova, dok je događaj označen kao početak Ćosićevog disidenstva, dok će on i Marjanović uskoro biti isključeni iz komiteta. Krajem novembra u Prištini su održane demonstracije na kojima su studenti albanske nacionalnosti tražili da Kosovo postane republika u okviru SFRJ. Demonstracije su se proširile na Uroševac, Gnjilane, Podujevo, kao i Zapadnu Makedoniju. Poginuo je jedan demonstrant, a povređeno je 10 policajaca. Dan kasnije, tenkovi jedinica JNA sprečavaju demonstracije za albanski dan zastave. A na 6. kongresu Saveza komunista Srbije izabrano je novo republičko rukovodstvo. Marko Nikizić je izabran za predsjednika, a Latinka Perović je postala sekretarka izvršnog komiteta. Ovo se smatra za početak liberalne ere, naglašava se industrijski razvoj, modernizacija, tržište i nemešanje u poslove drugih republika. Milovan Đilas dobio u Sjedinjenim Američkim Državama nagradu slobode koju dodeljuje Freedom House, a Tito mu je poručio da ne bi trebalo da daje previše izjava tokom boravka u Americi. Izgrađen je vojni aerodrom Željava kod Bihaća. Predsjednik Tito otvara hidroelektranu Trebinje 1. Otkriven je spomenik pobjedi naroda Slavonije u Kamenskoj na Papuku, autora Vojina Bakića. Ovaj spomenik se dugo smatrao za najveću apstraktnu skulpturu na svetu, s obzirom na visinu od 30 metara, a na njemu se radilo preko 10 godina. Svečanom otvaranju, osim predsjednika Tita, prisustvovali su i preživeli borci 6. Slavonskog korpusa. Takođe ove godine otvoren je Paški most između Kopna i ostrva Pag, dužine preko 300 metara. Za koji trenutak Pag će prestati živjeti kao otok jer je vitkim betonskim lukom kojeg su izgradili radnici beogradskog poduzeća Mostogradnja spojen sa kopnom. Malo je datuma u burnoj historiji ovog najkrševitijeg otoka na Jadranu koji se pamte i prenose s pokoljenja na pokoljenje. 1376. godina kada je Pagu priznata samostalnost, 1443. kada je po nacrtu Jurija Dalmatinca izgrađen novi grad Pag i najnoviji današnji 17. studenog 1968. kada je Pag spojen sa kopnom. 23. maja dogodila se eksplozija na železničkoj stanici u Beogradu. Bilo je 14 povređenih, a Ivan Jelić je zbog ovoga pogubljen 6 meseci kasnije. U julu dogodio se bombaški napad u beogradskom bioskopu 20. oktobar. Jedna osoba je poginula, a bilo je blizu 100 povređenih. Eksplozija se dogodila tokom projekcije filma Rifi u Panami, a bombu je postavio Miljenko Hrkač, dok mu je pomogao Ante Penavić. Obojica su bili članovi militantne emigrantske organizacije Hrvatsko revolucionarno bratstvo. Posle kraćeg boravka u Austriji, oni su se vratili u Beograd i postavili još jednu tempiranu bombu u garderobi Beogradske železničke stanice. Ona je eksplodirala 25. septembra, pri čemu je ranjeno 14 ljudi. Hrkač je uhapšen u oktobru sledeće godine, izveden je pred sud gde mu je izrečena smrtna kazna. U blizini Pariza pronađeno je telo Stevana Markovića, telohranitelja glumca Alena Delona. Bio je to početak afere Marković u kojoj je, osim Delona, bio upleten i bivši francuski premijer i budući predsjednik Pompidou. Delon je u to vreme povezivan sa korzikanskim gangsterom Mark Antonijem, a jedan od svedoka je pomenuo da je na zabavama na kojima se Marković pojavljivao kao telohranitelj Delona takođe viđena i supruga Georgesa Pompidoua. Govorilo se o postojanju fotografija grupnog seksa, dok se Pompidou branio time da su mu namestili skandal. A sada nastupa naš gost, poznati pevač Jimmy Barka.
Na Pulskom festivalu veliku zlatnu arenu je osvojio kultni film Kad bude mrtav i beo, Živojina Pavlovića. Glavna uloga Jamija Barke donela je slavu Draganu Nikoliću, koji je na festivalu u Nišu dobio specijalnu nagradu za najboljeg glumca. Nagradu publike u Puli dobio je film Vuksa Prokletija sa Ljubom Tadićem u glavnoj ulozi. Lik njegovog sina u filmu tumači Josif Tatić, koji tokom Drugog svjetskog rata postaje saradnik italijanskih fašista. Ovaj film nastao u Kosova film produkciji u Prištini, a često se navodi kao prvo celovečernje ostvarenje kosovske kinematografije. Maksim našeg doba bila je jugoslovenska crno-bela humoristička igrana TV serija, originalno emitovana 68. godine. Sastojala se od 8 epizoda, a glavnu ulogu je tumačio Mija Aleksić. Seriju je režirao Zdravko Šotra, kome je to bio režijski debi. U Novom Sadu, na Petrovaradinskoj tvrđavi u Kameničkom parku, tokom ove godine je sniman američki film Čuvari zamka. Režiju je radio Sidney Pollack sa Burtom Lancasterom u glavnoj ulozi. U Zagrebu je održana premijera predstave Stilske vježbe, u kojoj nastupaju Pero Kvrgić i Lela Margitić. Ova predstava će ući u Guinnessovu knjigu rekorda za najdugovečniju predstavu na svetu sa istom glumačkom postavom. Ove godine objavljena je knjiga Filozofija Palanke, Radomira Konstantinovića. Pesma Eurovizije, održana u Londonu, po prvi put je prenošena u boji, a duet Luči Kapurso i Hamo Hajdarhodžić iz Dubrovačkih trubadura zauzeo je 7. mesto pesmom Jedan dan. Ove godine objavljen je album Naši dani, zagrebačke grupe 220, što se smatra prvim rock albumom u Jugoslaviji. Album je snimljen neposredno pre nego što je lider benda Dragan Mlinarec otišao na služenje vojnog roka, a grupa će ubrzo nakon toga i prestati da postoji. A isto ove godine u Beogradu je osnovana Korni grupa. Plivačica Đurđa Bjedov iz Splita osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Meksiku, a zlato su osvojili gimnastičar Miroslav Cerar, kao i plavi vaterpolisti. Bjedov je osvojila i srebrnu medalju u Meksiku, baš kao i košarkaška reprezentacija, koja je u finalu poražena od Amerikanaca. Na 18. šahovskoj olimpijadi Jugoslavija je zauzela drugo mesto u švajcarskom Luganu, dok je pobjednik ponovo bila reprezentacija Sovjetskog saveza. Atletičarka Vera Nikolić u Londonu je postavila svetski rekord na 800 metara. Ona je na Crystal Palaceu istrčala trku za 2 minuta i 5 desetinki, pobedivši u direktnom okršaju domaću takmičarku Lilian Bort. The winning time was 2 minutes 0.5 seconds. Lillian Bord was second with a worthy 2 minutes 2.2. Doris Brown ran third in equal time. But this great Yugoslav athlete had clipped Ann Cracker's Olympic gold medal time by over half a second. She's a hot favorite for Mexico. Fudbaleri Jugoslavije po drugi put su stigli do finala Evropskog prvenstva u fudbalu. Meni se čini da mi ovim našim razgovorima o kulturi naglasak jedan na šundu, na kiču, često zamagljuje stvarne probleme kulture. I ono što reče drug Životić, ta elitistička kritika šunda vrlo često brani svoje elitističke pozicije, a kritikujući šund, kič pokušava da skrene pažnju javnosti, kulturne, društvene, sa onoga što oni rade, što je takođe negativno, što je zatvoreno u sebe, što vrlo često ne znači ni umetnički domet. Ja ne znam, možda, ali čini mi se da su u toj kritici šunda, kiča i sličnog najglasniji nekakvi mediokriteti.